twarabarondereye independence sivyo abaturage bose batuye Burundi 80% bose bakomoka inaho kuko ugiye kureba imiryango migari y'abarundi iri mu Burundi yose ivuka mu Rwanda uzasanga y'ababanda bakura gakondo yabo kuri Kibanda cya Rurenge hariya muri Ntuza mu kagari ka Gisare na Kibanda mu karere ka Ruhango uzasanga Basinga bafite gakondo yabo muri Rutsiro Muraho neza bakunzi ba Magnificat TV show. Nizere ko mumeze neza, murakaza neza nanone hano kuri Magnificat TV show. So guys, hamaze iminsi mbona abarundi bari kuvugana n'u Rwanda, bavuga ngo u Rwanda ngo rwabonye independence ngo kubera Burundi, ngo Burundi nibwo bwahaye u Rwanda independence. Yes, abarundi rero mwagiraga kwitiranya ibintu gushidikanya, ariko uyu munsi nabateguriye amwe mu mateka agaragaza imibanire y'u Rwanda n'u Burundi. Mu yindi video nzababwira uburyo u Rwanda rwabonye independence n'uburyo Burundi bwabonye independence, ariko ntago u Rwanda rwigeze rubona independence rukuye ku Burundi nkuko mubivuga. So hanyuma abarundi bafite ubwoba bw'uko u Rwanda rushobora gutera igihugu cy'u Burundi. Ntabwo u Rwanda rwatera abuzukuru, kuko abarundi n'abuzukuru b'u Rwanda. Ibyo ngibyo rwose muryame musinzire, ahubwo abarundi ntimukatume hari ikintu cyashobora kudutandukanya, kuko murabuzukuru bacu. So reka dukomeze muri iyi video. Nimba utarakora subscribe, ukore subscribe, like, share and comment guys. Kora subscribe rero cyangwa sabone. Yes, dukomeze kubana, wibuke no gukanda ku kazugera kugira ngo ujye ubona video yose dushyize hano kuri Magnificat TV show, uyibone mu bambere. Abaturage bose batuye Burundi 80% bose bakomoka inaho kuko ugiye kureba imiryango migari y'abarundi iri mu Burundi yose ivuka mu Rwanda uzasanga y'ababanda bakura gakondo yabo kuri Kibanda cya Rurenge hariya muri Ntuza mu kagari ka Gisare na Kibanda mu karere ka Ruhango uzasanga Basinga bafite gakondo yabo muri Rutsiro uzasanga y'Abenengwe bafite gakondo yabo mu bisi bya Huye uzasanga y'Abanyakarama bafite gakondo yabo mu bisi bya Nyakibanda uzasangayo abashambo bafite gakondo yabo mu kagari ka Bwera mu mudugudu wa Bwera umurenge wa Matimba mu karere ka Nyagatare uzasanga y'Abacyaba bafite gakondo yabo mu karere ka Burera uzasanga y'Abega bafite gakondo yabo igasabo abaziga bafite gakondo yabo mu mirenge ya Murundi na Mwiri yo muri Kayonza uzasanga y'Abagesera bafite gakondo yabo muri Zangoma na Kirehe uzasanga n'Abahondogo bafite gakondo yabo mu gihugu cy'Ubugesera. Ibyo byose uzabisanga nuko ngo ni ikintu kigaragaza ko mu mateka y'u Rwanda abarundi ari abuzukuru b'Abanyarwanda. Abarundi buri gihe bahuraga bashaka gutera u Rwanda bitewe nuko bavuga ngo u Rwanda rwabibye ingoma, rwabibye igihugu, kandi aribo baje nyuma. Ariko cyahanzwe n'uwavuye inaha mu Rwanda. Buriya n'u Burundi ntabwo ari igihugu cyaremwe mu buryo bworoshye, kuko ntabwo kimeze nk'u Rwanda rwamaze imyaka 582 y'u Rwanda ngo igihugu kibe kimwe. Bo byameze nko gutoragura ibishyimbo byanyangiye hirya y'intara bakabirundira ku ntara imwe. Ntabwo byigeze bitwara igihe kirekire. Karemera Kasinzi n'abamukurikiye bo barimo n'umwuzukuru witwaga Ntare Rushatsi ari ukunda kuvuga i Burundi, bose bagiye begeranya gutyo bakura ngo ni muze turimo igihugu kimwe cyitwa Urundi Rwanda. Ntare Rushatsi njya mbibona ku presidence y'u Burundi niko yitwa. Burya Ntare Rushatsi burya
niwe ubarwa nk'umwami w'ibitekerezo mu mateka y'u Rwanda. Burya Karemera n'abandi bamukurikiye babarwa nk'abami b'umushumi. Ariko muri make Ntare Rushatsi niwe nyuma ya Karemera wo rwose nk'imyaka hafi nk'ikinyejana. Kuko ni umwuzukuru w'Abarundi bose barabizi. Icyambere rwose Abarundi nibashyira umutima hamwe ntabwo u Rwanda rwatera Uburundi. Amateka y'u Rwanda n'umutima rwaremanywe, umubyeyi yubaha umwuzukuru arakundwa. Abarundi bicare bazi neza yuko u Rwanda rukunda Uburundi 100%, ntabwo rwatera Uburundi. Ariko hari ibibazo bigera nko muri 2 ubu Ndayishimye ahora yikanga memu n'abandi Barundi. Icyambere muri 1993 na kabiri hari ndumva igihe habaga igandagurwa rya 93 mu kwa 10 igihe habaga igandagurwa rya Ndadaye. Icyo gihe baravuze ngo umuperezida w'umuhutu arapfuye, abahutu bahita bahaguruka bajya kwica Abatutsi. Noneho hagiye ngo umuperezida w'umututsi nabo barahunga baza mu Rwanda ngo atazabamara. Benshi mu Barundi baje bahungiye hariya mu nkambi ya za Mukindo muri Gisagara, za Mugombwa, za Rushubi, za Mamba, za hose. Noneho rero bitewe nuko icyo gihe mu Rwanda hari ihururu ryo gutegura jenoside yakorewe Abatutsi, nibwo noneho babafashe nabo batitubonye abafatanyabikorwa. Benshi mu Barundi nibo bakoze jenoside mu cyahoze ari Butare. Kandi muri abo bose nibo baremye CNDD-FDD kugeza ubu nibo bari mu gisirikare cy'u Burundi, harimo mu nzego zose z'ubuyobozi bw'u Burundi. Icyo kintu barakikanga batiherezo iminsi y'umujura irabaze nk'uko nabo yabyivugiye, irabaze bashobora kudufata. Ikindi cya kabiri bafite umugambi bafatanyije na Kisekedi yo kurimbura Abatutsi, bitwaje ngo abahamite n'ababantu bizira za mite utazi iyo bazikuye. Uwo mugambi rero kandi bazi neza ko u Rwanda n'isi yose yabizi ko u Rwanda ari umucunguzi w'umututsi ahava akagera. U Rwanda ni umucunguzi w'umuntu wese ushobora kugira akarengane gashingiye kuko yaremwe nuko yabayeho. Bazi ko u Rwanda rudashobora kubyihanganira. Icyo kibazo rero nicyo gituma bahorana ubwoba. Nta kindi bapfa n'u Rwanda ntabwo rwatera Uburundi rwose. Ubwo bwoba rero nibwo butuma bavuga amagambo y'amangambure ameze kure muri buriya. Hari filozofi u Rwanda rwubakiyeho zigera nko muri 3. Ya mbere niko nicyo twita ngo imitsindo ndangabuhangange. Guturana n'u Rwanda utarukunda nko guturana n'Imana uri umunyabyaha. Bishaka kuvuga ngo kirazira kubaho umena imyanda ku mupaka w'u Rwanda, ubusambo, ubugome, kudakunda abaturage, ruswa no gucumbikira abadakunda u Rwanda. Icyo rero ni umuziro. Ubuzize umuziro ntabwo uzize yuko u Rwanda rwaguteye. Hari imiziro warenze. Si cyo se cyumvikana. Uri umuhanga. Dukurikirana bakuvugeho. U Rwanda hari imiziro rwagushyiriyeho utagomba kurenga. Wowe uzize imiziro wanze warenze, ntabwo ari u Rwanda uzize. Siko kuri so wagiye. Hari ibintu bibiri dukwiye kumenya. Abanyarwanda dukwiye kumenya u Rwanda n'amahanga akwiye kutumenya. Ntabwo turagati gaciro. Ntabwo turagafuka imvugo rimwe. Umunyarwanda yaremwe ntiyabyawe, abandi barabyaye ngo twabyaye abanye. Twebwe twararemwe duhabwa insibo, dufite amatezi tugize z'ubutarushwa n'ubutanejwe. Tumenye